Hello everyone, good morning. I brush nung kay loina tawbo khotpa loin loire. Dei mathaki gamla ka thambase stair manaki lei ising khara chaisan birame kanga sum leibe nungaite na. Kai kai no lei khara dum mix tawraga thabane bako moina. Do ising chai birame adu ai channel se nauna thingabiba nauna yengbiba yaragadi nuksibidana subscribe tawsan biramo. Loi folks yengbiyo. Yay. Maming amta khangdeda leise chaitek lei manba amju yaure si chaitek ya mandra chaitek lei dagi komla ju pan bane ba ko chaba ya dabi komla adu ju tha bane adu ga loi kang leirame yengbada yam phajadra haba ama kainona matum matum ahum mari pale aduga pungna oina tawraade ba phajadaw yam mal komla gise gangsang mulla yengbada gadi hawdu ma adu chaba yadabanina Lucky kadayna dada kadayna nungsa ko sa sige ye nung kay kazu machinjak loina hapirame hayengwai chawrakanda pum na mubang tawna tuna chawro mama loi bane nganu macha khai chamukti suba mal yengba yam nungai haba yambanina dum ringa 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 mama nya loi bane ba ko sina wathi sum taw rong ga chen bane haba nganu macha yenau macha ki ngai loi nungsi yamna ringa 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 tharoi ne ko kakpa khotpa loi grabane hure nungdang thongdoine sina breakfast ka tongnaba semba khotpa loi tawre aduga breakfast ka chasalani su ahan ma kanyo yang hango kayo kitang hapedana ko hi tawga champra kra hapa jam phawane ko thakpa khotpa yam nungai bane complexion ju phajabani saksu phaju thokpani kana phagi tawni da ai dai nung seme aduga chare asigidi dam side roi sanjarage
Thanks for watching. Keep supporting. ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ